Ndagusuhuje. 1981 2022 imyaka isaga 40 irashize abahanga mu buvuzi bavumbuye HIV cyangwa se virusi itera SIDA. Mu 1983 nibwo mu Rwanda iyi virusi yabonetse bwa mbere. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS igaragaza ko kugeza ubu mu isi abantu bagera kuri miliyoni 70 bafite iyi virusi, mu gihe abandi miliyoni 35 bo bishwe na SIDA. Mu Rwanda ubushakashatsi bwitwa RFIA bw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC bwasohotse muri 2019 bukagaragaza ko abaturarwanda basaga ibihumbi 210 bafite virusi itera SIDA. Aba bangana na 3% by'abaturarwanda bose, mu gihe abandi bagera ku bihumbi 5,400 kandi banduriye virusi buri mwaka, no kuvuga hafi 15 buri munsi. Kimwe n'izindi ndwara rero, umuntu wanduye virusi itera SIDA agira ibimenyetso bitandukana bitewe n'igihe abantu bayimaranye n'ubushobozi bw'umubiri wabo mu guhangana n'indwara. Ese ibyo bimenyetso ni ibihe bijyanye n'icyiciro cya HIV ugezeho? Ni igihe kingana gite se wamara ufite virusi itera SIDA kandi utabizi? Nibyo tugiye kugarukaho muri kino cyegeranyo. Turifashisha ikinyamakuru Medical News Today mu nkuru banditse igira iti How long do the symptoms of HIV take to show? Ni igihe kingana gite watangira kubona ibimenyetso bya virusi itera SIDA? Nge ndino Sahaba Umugisha. Mu nkuru twavuze haruguru ishingiye ku bushakashatsi kuri virusi itera SIDA igaragaza ko iyi virusi igira ibyiciro bitatu cyangwa se stages eshatu, arizo acute HIV infection, cyagiye umuntu aba akimara kwandura HIV icyoroshye, hakaba kandi cyitwa chronic HIV infection, ni ukuvuga icyiciro cya kabiri iyi virusi bigezeho yatangiye kugaragaza ibimenyetso bikomeye, hakaza kandi cyitwa AIDS ari nayo SIDA, ni ukuvuga ko umuntu aba yatangiye kugira rwa ruhererekane rw'indwara cyangwa se ibyuririzi. Ibi byiciro rero nibyo binagena ibimenyetso umuntu azagira bitewe nyine n'icyiciro agezeho. Reka duhere ku cyiciro cya mbere, acute HIV infection. Iki ni icyiciro cy'abantu bahita bagaragaza bimwe mu bimenyetso bya HIV nyuma y'igihe gito bayanduye. Icyo gihe kikaba kiri hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 4. Muri ibyo bimenyetso rero harimo ibicurane, kugira umuriro, gucika intege ku mubiri, kubabara kw'imikaya, kuribwa umutwe, kuribwa mu ngingo, gucibwamo cyangwa se diare, kubira ibyuya byinshi uryamye, ndetse no kuzana uduheri ku mubiri. Ibi ni ibimenyetso ngo biza ariko mu gihe gito bikagenda. Abantu bose banduye virusi itera SIDA kandi siko babizana. Mu gihe rero ubonye bimwe muri ibi bimenyetso kandi uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu utizeye uko ahagaze ku birebana na virusi itera SIDA, cyangwa se hari ibikoresho bikomeretsa uruhu wakoresheje kandi ukaba utabyizeye, wagana ivuriro bakagupima cyangwa se ukipima ubwawe ukoresheje uburyo buzwi mu Cyongereza nka self testing. Udukoresho dukoreshwa tukaba tuboneka muri zimwe muri za farumasi. Reka tujye ku cyiciro cya kabiri, chronic HIV infection. Abantu bageze kuri kino cyiciro cya virusi itera SIDA kuba igitsina gore ngo bashobora kugira za infection zo mu gitsina zizwi nka vaginal candidiasis cyangwa se yeast infection. Ngo bashobora kandi kugira ibyitwa cervical dysplasia, ni ukuvuga ko zimwe muri za selule zo ku nkondo y'umura zikura mu buryo budasanzwe, ibishobora kuzavamo na kanseri mu gihe bitavuwe hakiri kare. Mu bindi bimenyetso bihuriweho n'ibitsina byombi harimo icyitwa oral hairy leukoplakia, aho umuntu azana ibintu bisa n'umweru ku rurimi ndetse rimwe na rimwe bikaza no ku bindi bice byo mu kanwa. Ashobora kandi kuzana ibyitwa shingles, mu Gifaransa nibyo bita zona. Ibindi bimenyetso kandi bishobora kuza ni ukwangirika kw'imyakura. Hari kandi byitwa idiopathic thrombocytopenic purpura. Ubu n'uburwayi aho bizwi nka plaquette biba mu maraso, ubusanzwe bifasha umuntu ko mu gihe akomeretse amaraso adakomeza kuva, bigabanuka cyane mu buryo budasanzwe. Ibisobanuye ko kuri iyi stage ya HIV mu gihe ukomeretse biba bigoranye ko amaraso yakama. Mu gihe umuntu akomeje kubana na virusi itera SIDA rero adafata imiti igabanya ubukana bwayo, bikomeza kuba bibi kurushaho. Abasirikare b'umubiri we bagacika intege ku buryo bukabije, ku buryo badashobora guhangana na za infection cyangwa se ibindi bibazo byibasira ubuzima bwe. Aha ari naho biganisha kuri ya stage ya gatatu, ariyo SIDA cyangwa se AIDS. Kuri iki cyiciro abasirikare b'umubiri bashinzwe kurinda indwara ziterwa na za microbe bazwi nka CD4 barangirika cyane, umubare wabo ukagabanuka mu buryo bukabije.
ubusanzwe izi CD4 ngo zikwiye kuba ziri hagati ya 500 n'1400 kuri mikrolitri imwe y'amaraso. Ubwo ushyize nko kuri santilitri ni hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni n'ibihumbi 400 za CD4. Umuntu bivugwa ko rero afite SIDA iyo izi CD4 ziri munsi ya 200 kuri mikrolitri imwe y'amaraso. Kuri iyi stage ni naho nyine umuntu atangira kugira za ndwara zitwa ibyuririzi, ari nazo zizaganisha ku rupfu mu gihe atavuwe. Hari abibaza rero igihe umuntu ashobora kumara na virusi itera SIDA kandi atabizi. Ubushakashatsi bunyuranye bugaragaza ko icyo gihe gitandukana bitewe n'ubwirinzi kamere bw'umuntu ndetse n'izindi ndwara afite zishobora kuba zatuma abasirikare b'umubiri we bagabanuka. Cyakora ngo icyo gihe gishobora kugera ku myaka 10. Bivuze ko hari abamara umwaka umwe, 2, 3 kuzamuka gutyo bitewe n'impamvu twavuze haruguru. Nubwo umuntu ashobora kumara imyaka myinshi afite virusi itera SIDA atabizi, ariko abaganga bagira inama abantu ko mu gihe cyose bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu batizeye uko ahagaze ku birebana na virusi itera SIDA, cyangwa se akaba yikomerekeje akoresheje ibikoresho byakoreshejwe n'abandi, akwiye kwipimisha akamenya niba adafite iyi virusi. Impamvu nuko uko umuntu azamuka kuri za stage twabonye adafata imiti igabanya ubukana bituma iyi virusi yangiza abasirikare be bikabije, akaba yatangira gufata imiti ageze kuri cya cyiciro cya SIDA, bikagorana kumuvura ndetse bikazanatwara igihe kinini afata imiti atarongera kumera neza. Aha icyo wamenya nuko umuntu ashobora kwandura virusi itera SIDA akazarinda apfa yishwe n'ibindi ataragera ku cyiciro cyo kurwara SIDA. Ikindi nuko umuntu watangiye gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera SIDA hakiri kare kandi agakomeza kuyifata neza, bituma n'ibyago byo kwanduza abandi nabyo bigabanuka, ku buryo ashobora kugera no ku cyiciro cyo kuba adashobora kwanduza abandi iyi virusi. Ni mu gihe utari ku miti we kwanduza biba byoroshye. Ndagushimiye rero, nkwibutse ko ubuzima buryoha iyo ari buzima. Kugira ngo ube buzima kandi nkakubwira ko kwirinda biruta kwivuza. Kugira ngo wirinde kwandura virusi itera SIDA rero uburyo nta bundi ni ukwifata mu gihe ubishoboye. Byakunanira ugakora imibonano mpuzabitsina ikingiye, ni ukuvuga iyo wakoresheje agakingirizo. Ukirinda kandi gukoresha ibikoresho bikomeretsa uruhu byakoreshejwe n'abandi.